this week ya dedicate ya brand bibia ya de pay tribute ediama the legendary Charles Kwadwo Fosu Daddy Lumba. Na ye pay tribute ediama Charles Kwadwo Fosu no na ye san celebrating a life. And I'm say ade a ye hu ne se nyame de ne ba wiase se o meye no wo ye ebro so kra enti ade se enya areho nko an ye die ye celebrate no na ono so wote ase no ade ba kwa na dodo na adinim no ene se oye nipa or show gratitude ye ka se wo show gratitude a wo ye ne papa obema obi hu se wo ye no papa na nipa ba kwa na ne die free na no da from say odi nyini ebesi say odi free mu yi Mrs. Echampon ana Mama Echampon okogina stage bia say ne number akokra no oboni di wom na enye baako say ba bia ogina wabo bo benwum no bebre wote say wabo Mama Echampon we Charles say mawu ama wo a na che say ono no wote say wabo ne din a na ono no Mrs. Echampon ana Mama Echampon de ye nim ene say Daddy Lumba ne childhood teacher anopay na ye kan teacher for a omo kire nkwada ade say omo nyi mu na ombe show omo nkran Mama Echampon one of those teachers oboa ema yenya legendary Daddy Lumba. Mama Echampon was studio ha ma anopay ma che sonko kra yeah ma obi hu obeka sa fe no wanya 25 years. Oh no. 77. 77. Yes, please. Nyame ehira 70 no wasa de nso aka me ho. And bibia so nkyere kra. Oh. Wow. Me that say 77 years. Oh Echampon, o sha ase no na teacher adwuma no na wo ye ya na wo ye bibi na wo ye part-time teaching. That say me chia obi a teacher adwuma na me sha ase dikosi mechira de wo kraso ankora mechira de wo ho ansa na nipa woko anim a uye teacher ni esese wutumi ekọ anim e wo nwomasuam mu enti mekoye agric science teacher na menimi kunu ye chinchi mu a kotena ayi damango kra de ye 8 years wo ho ye free ho ena me ba adwaben secondary school a me beto a ma de kire no so nti me de teacher adwuma na maye na sese momu de me bo kosiadie hu dero Ghana National Air Campaign Secretariat me ne coordinator nti so bi aton kosia na kire se kosiadie hu dero amabo a ama nipa asase edi kosia no eno adwuma na me yesese na mabra bomu de me teacher ni from teaching from start to end. Me de koye director Ghana Education Service na me de retire on that. Okay. Mama Echampon ye ne din komo na nya ono kwa yen yankasa head of music ha. Ono so your friend Owura Gordon Mafo. Dido na nim se sack ono so boy nwuma ye nim se Daddy Lumba. Nwum luma di bebre odi ye no na branti so ono no enenante emu. Nti Mama Echampon enkomo no ono so ha obeboaye na teacher ya udi ye no se uwie wudwumadi a okọ retirement enkrado do na hu omo a wo kire omadia what kind of teacher na oye? Well, na me agric teacher sani amekai no but scripture union SU na me di mu akotempa fi se na da makoma so se meboa mrantie ne mabaawa no na won afa Kristo kwan na omde abo won bra na me panyom papa me ye Methodist ni nti e de hymns ne de eno a ne eto nti eho ene kire se na me do ehye sakola bia me hia no me bompa ye se Nyankopon ema onyini onko nanim ewo Kristo sumu ene enyum tom wani ji atonyom oreho a tonyom ne Nyankopon no abefam ede ayi afim o wanti school be na wo share Daddy Lumba no me share Daddy Lumba ewo Dwaben secondary school Charles no me de Charles anam frɛ no one start first year ewo Dwaben secondary school second year ena yede no eba ho nti mimi hu no oba second year na teacher ni ba ko show ono na de ni free Adujamfi secondary school ede ne ba Dwaben secondary school
that time na mishia no. Now, oh yeah, I'll use the word, say he was really unique. Very handsome man, young man. Now, on yet in krokroa, tia, but not anymore for ye. Not anymore for do baby. Make I say first time one, me knew call practice. Now I'm saying, as a colleague, when you to set off it. Send another new theater na me fe ti mi sin anim te set off. And so a bema na ho ase anim ka efe. Sa ne kasa. Eno ne ade a ema wo di hu no first ana. Eno ne ade a ema me di hu ni first. E wo choir num. Me na me ye choir madam. Okay. Choir mistress. Enti senior na obe join choir no na immediately within the choir no was Mati Lumba Brothers. Enti ono apeke students no for mema. Omo ye good. Omo ye good na omo de nwom to form ati say SDF oto nwom pepepe. Enti ya to ye Methodist hymn ni nyina wie no. Se bia ye call church service during time ayeje correction. Yes, Lumba Brothers ebeba beto nwom. Enwom a bi okra na minim time krokro omo ye practice. Na omo ho kwan so omo ntikuo no. There be ono anete ye within the choir. Ti mi hu ne sa no. No, when you say, Mama, you're funny, you're quite prefect, any year, quite prefect. Okay. Yes. But said ye na otonyum no, said now can ne kasa nso. Boko, akolawe, on kasa ma ubum fuda. O kasa boko, na ne voice no de kasa no kra. Wa when ibeje hon, sa obebe ne, na on kasa bebre. But obe ne so ne kasa, no kasa nyan sapa. Na oma enipa kumato ne yep. Cause ye kwa practice say SU madam dear say modem paibo edikan tie dem paibo bedikan ansana ya she yanyum nase. Okay. Na Charles ni obeka no what teacher ne kese wakoma ato yem kra. Okay. Etiefo ne ahwefo ye ne Mrs. Champon na Mama Champon a oye Daddy Lumba maami a obo ne din e wo ne nwom mu bebre na o ka kire obi ase maami ne boa no ma ne nwom to no o hya ase yi a onya agidie de to ye no na ene ne di nkomo maame no Mama Champon say was 77 years Daddy Lumba childhood teacher osan beda ne maame prekope na osi dwaben ene ohun no afi be ni Charles we school 1984 and oba second year it's about 1982 yeah 82 na me 81 no me ko sua de wa abrochire wo Holland okay nti me bae no na chese Charles aba tie ho na me so ni mu okay kwa no nti ai nti 2 years pena oni udi wo school 3 years 3 years ai 3 years I say 5 years course ai O level no na 5 years but one first year nti oba second year na we 5 oh no we 5 3 years na edie nti na 3 years per our spending wo ho no wunya impact sa wo ne so a ni we fielder because na teacher for bebre ho metumi akasa ya nwom to ni ntra na Charles na ohia wom kakra no hia wom pa enti bibini a na kire se Mama Champon na ne maame nso so ba me ho ti school fees tua ne niema no edu ba bia na emodin but ye rere mu say ye teacher for ho enti etumi ma ne time na kire se me kokasa mano na fees no na otim Mama Champon say no crepa say enwom yi kwa yi osua wo ho say ye kopam Lumba school fees na nkodi kosua galamse anka ya hreade papa say ye pam no school fees no de abufuo jai school na wode koye se makodo mi koko a nka de nyame de che no ye nka se koko nya obenya ne ho tambat ke nya ade efri ne mu no nti nyame nhira o se enya de kire no nko a ene ma okai wo no but wa boso se ne emunye yes but edru ba bi akasa kra ukasa che school na oma na tenam na odi ayo Oti Lumba Brothers edi no odi Charles Kwadwo Fosu afi obeti nnwumku a ono obeto kwe no ono aso abeti kwe inkwe sa Lumba Brothers Lumba no nya ne he mi bisa no one time osi Patrick Lumumba bi say East Africa or say South African president se ne baako edi ni na ye ne de eno fire nti Lumumba instead of the Lumumba no fa no Lumba sana sem ne eba because me say
Oye Methodist ni Methodist chorister. Na lumba ya wodi abehye won se mama edi ne ye me de pa. No na piki Lumba Brothers no. No me 4 ways. Ena a chire na Teresa e chorister. Okay. Enti Teresa enne no na eye fine pa enti Teresa beka ho no ena ye Lumba Brothers and a sister. Enti omo sister na be ye Teresa. No. Enti kwa enum ena Charles edi hu Teresa achese one ne fa yonko say school for the obia wana down for one no move up and down. Enti emu a na chese oni Teresa nso e be fine. Na Teresa nso oba me fie. Bibia mu Teresa ba. Sabre na dwaben te saying because as a school for benanti aba ofie na dwaben te say 182 no. Na school kama pa. Secondary school no started in 1977. Okay. Nti me ho na me started chirade. O dwaben secondary school. Atete nipa kese pa. Na school a area ho no me fa ne say dwaben adwesu area de na dwaben secondary school ni e wodin. Na ye din e wo soro fi say ye hene no na school no dana koma so. Okay. And the school no so say Methodist school. Na nkwale san to nyom ka ho. Enti yen kwa no ema yen din pa. Crofo ye programs a. On to me be invite ye. Cause Lumba Brothers e wo ho. Oba obedwa nyom na mamo serious pa. Enti ema ye school no na ni din e wo animu pa. Na won tumrika nkasa. Okay. Edu time ye say afre bibi ntako. Inter schools sports once a year ye kutumrika no wo stadium Kumasi na dwabe secondary school students no mutumrika pa Lumba fast runner no ka ho. Okay. Enti se omokoto omokutumrika no na omunya position no ongo ba no ngasi street no so dwabe nkrom enti se omukọ na nkwala de nwom Daddy Lumba yenye udeni no di anim no mo de bossama mosa ansa no mo de be rescue. Wow. My school no near wodi. Said you know cat Teresa asem no. Teresa no see a student to school how we ni mo nyina na Lumba se no ferry ade. Na said you cat Teresa asem na che said Teresa na be pen asem. Ubaka se nyom tuo ni nti said ye si se nyom attract se be obi apel obi otonyom. Ana na disua mu ana ediem ti na ma obepe oba na bibi wo fie sa no. Nasem. Minyi ni se openasem because bibi wo fie. Me patche say Teresa no na bibi wo fie. Nka oba sa no onfa ne ho nkobo contractor ba no no. Onfa ne ho nkobo bi abema sika ni fie. But Teresa be pe obi ahwe ni fie no na ye Lumba nyom to ana na disua. Na nyom to ne na disua nya. Se school obi ape ayi steady mate. Nti na disua no but I know they no no ye no underground. Teacher ni me hu na mom ye kwakwa practice dia ene Teresa oho Lumba so oho ene the others. Okay. Na ne nyom to no ena na fe ono ankasa identify Teresa so betumi aka Lumba Brothers no ngato nyom no ene ma kobai so omo ye very free. Omo ye very close. Na ne hihase ne de teacher ni na mani soso na mi. Na Osha said ye owie school na wani di na chi ana wa antene nka biem said ye normally obi wie school obi akofofra aba no owie school no tene nka biem Charles de owie school na mani di na chi pa he says 1984 no BBC e wo mo exams no ho omo withdraw e kakra ansa na omo sign e de ma won nti mra owie school no na mani edi na chi because na me pese say so monthly exams ni bi onkra on samra no metro because I knew say Charles obetumi asua de adu baby no nim ngoma onim ade pa ti na mani di na chia till 1985 me oho ena one ne maame eba ifie na wa wie school but still na Charles yes nti oba say mama be pese me kwa abrochire na mate se jama kwan bi abi dem say obi eno yes a connection ma no nti mama me pese me ko am say Charles jama ndie ana o pese o ye boga samra na boga na baswa omko ba ye trousers ida ye frumu fe enti o kan ne na me si o me de me feel saka utumi eto aso esua nwoma ke
na okay ede na menye eno se mama boa me na menya me passport is samre na me ko abrochire eba okay na me se mate. But that time no those years early 80s na passport booklets in Ghana o me ko abrochire 1981 me de TC blue one bi and I yede Netherlands visa stamp bo mu na me de ko yo na passport book ni ho enti me Holland Ghana embassy in the Netherlands and me konya me first passport book black and I de mami na me wura mu ni dem the blue na ko enti obeka na me say Charles passport de na ho be de okay ma me hwe ne ametumi aye enti obi na boa me na me nya passport. Wow, see the first passport to crowd. First passport me na me ye. So you can imagine say wako school where we school teacher near or chewa there e mu say kra na omunya impact we so say ye bibia ye besa akobusa omo na che say maame no was not only a teacher for Lumba but it was beyond na onene maame aba wa beje passports na okọ abrichi na oka kire me say Teresa papa na omo boa no amana okane nyina kire me ti okoye no maintaining ka ewo mu a na me wo telephone kane kran ni bi e mo wa champo si mu ache wa bobra pa etesi nyina wo telephone achane wow na wo telephone e wo fie nti Charles free mama me shedam o me ba yi nyina me shedam na me se an shawo opie pekoti de wo beba nti shawo kosi se wo nkrata sem ebe yeyi te wo mu a na wa frɛ e wo mu a na wa frɛ me na me te se enwum bi aba ye ya ka kwantiom Charles din wom ofrɛ na na champion bi nam se Awurade Yesu ne me be ya koduru ni ene em se ne nkrata ne nsaka wan kan kyerɛ sɛ obo nwum ho me pa chow da bi enwum no na me te ye te me te ye ya ka kwantiom na me se wow ne Charles aduru die wawie watitim ba o se ofre mama e champon a sabre no de say na telephone no ebo Charles Kwadwo Fosu question we mesa repeat mama e champon Charles Kwadwo Fosu oba school oba tekwe wo de Lumba Brothers akoto so wakoto na champon wa bruchiri unu apanyi no mote nwum ku a wasan timi de sa Lumba Brothers na onye ni se na sunsun bi ta din na chi mi woni sa esan se na midi kankan ye no be bia ye beko no ye nya ye dwaben secondary school kwa beto nyom ye to wie pe na specifically onga san frɛ Lumba Brothers no na etume wo so be bia ye wo bia Lumba Brothers ne sɔre so omoto nyom a na hu se sunsum pa na edi akire enti be bia onye edi ni fi ye no kronkron na ewura ni mu a emma otimi de kodru jama mpo esan kobo Lumba Brothers di ono na hu se eyade a enyekwa na ta echiri pa oko Germany a ofre wo a wote enyom no enka no ofre no busa no anase eno de wote enyom no ana wakomato yem sesi de why settled bete enyom no ana makomato me yem echire mitete ho nsem bebre nti me de empai bo no ana meguso se obete ne ho se de oni obi na abomu a omoto nyom no Awurade mmoa na kole nkrata anye yi na ono ante ne ho na onye ne nyom me mpai ya na me boma no ano no afi be na ohu se ofa Ghana ba bia akwadai a otete no ni din achita ba bia afi ben ya enyom be na odi fa ba bia 1989 mo ho no na afi ne nyom no eba first na eba no odi cassette ni bi soma na ye de breme ai onum bi obe release bi ani e de cassette na breme wow na wes ne ya na mente papa ti ene ma no ne nam ho saa na me a me to ne sani a meti ase nti ne nyum to onum a no sani a ekọ nanim no ene mama koma to me yem sakole he has made it wow yeah but on say baby akwara no ekodru ye no ne din a waje ne ahofa owo no na unsuro ma no say wahwe ya no wantimi an carry fame ne popularity ne baby a wodru no eno de ne ni mi muda because mi hu woni mu woni nkwala mu wo school ho ne mi hu wo school no na wasan akonya akwan no so oto nwum no minim se no ano beto de akwawie me ka sa holidays ne baako
one say wa bai aha timi koja ne kwankra wo airport na me ka say Charles wo de Teresa to nyuma cameo o say mama champo de so de Oba Rollins that was the word he used for me okay Oba Rollins to de mama wo nyum no me hye na nwum bia mebo bia wodi bebem ena me dija one say wa kwan no wow one important person or one a life mu a obia a person ye ne maame sa ye ne maame. What's the relationship between Lumba and ne maame? Lumba yo baba. Ni ameka no. One ne maame ye so close say. Ni amek to me aka ni say because woni ni nkoma a wonka mama. Me maame amesa mama wa bro and so wa be so ni mu. De bia me kai ya. Emra ne maame ka baby no nam say Charles e die nkwa sika enanka wunya emfa hwe wo maame say duro kasie bi wo ho a o se mama hwe o anka die na say sika samo a anka me maame nka wa engu nanso owo krade a enkwa ntomenye that was me ne maame wu ya ofre me ka kire me a me kokolebu ni a okan I say, you didn't mammy free, Kumasi Kraba. I ne mammy ebe wu kolebu. Wow. Ne mammy be wu kolebu. And you think at that time he was broken down completely. But then not Teresa around. Okay. Immediately not Teresa saw. You know. Oh. Tie be fa no de ne ko. But de ne ko Kumasi. Teresa gina ho. Yane yire no. Yane hwe no nadamfo no. Still. One ne mammy ne gina ho. Esie amesa Teresa biko obi mpacho ane ni ameka na minim enuane ensa na de Teresa hye adesie de edisie maami na me ho ba no onware no debi se Teresa no oware obi papa bi ware no Lumba kwa abrochi no obi ware no oware no papa no pensa ana na ye frɛ no ai nana yesi sikani pa ai nana ti o ware Teresa na same na me da so odwabe nti ya na me kɔ hɔ ɔsra no wɔ shop no okay market area hɔ o kɔ zongo lane kwan no ti na me kɔ Teresa sabre na Lumba maame free ma Teresa gie ye ne si ne na so se oye no na still a Teresa ware bacho de bi samre no na ne papa no ajaya ware ai no ne papa na ajaya ware a Teresa ekwanso ba na Lumba dia ware ai na Lumba ware na Teresa ware ai sewa ba ye ni bi na sewa wo ho but Teresa na ajaya sewa no onte Ghana ono wo Germany one chance nyina Germany no mo but aye no ase efro no aye no beto Teresa na aso nti immediately ofre me o se mama wo ba no me ye bibia o me se ye meba ti me koi Kumasi etimetim e ho na Charles see within a short time no see abresign e so ne ededa amesa things are yante ne details say that but ene mama champon adaro mama nim say won so follow conversation no na Teresa beye Lumba maame yi asehye ti say obi o ya asew ankasa beye de nua be ma na se na damfo yi after that incident no Osa say break it down completely no because say Teresa and the sign man no say encouragement na say something picked him up again or some be bigger daddy Lumba metimi aka say odine ho share politics mo okay ten oni MPP for no oye nwum o cha ase say oye nwum ana apeke na aye mo ensepo na mo yusu na hate enti Emma na koma toni yam because na I say onya recognition no big time yes nti eno ne so ni mo a Emma afedie I say every year bi ampo na o produce enyom but na Teresa no ho a ono still na nye ne girl me nka ni say enye ne yere no but na eye yonko anti Teresa nya frɛ mama wo ba no say any day bia onya frɛ me mama wo ba na are wa ye den na ke say obeka Charles ho asama na bibia esi a kire me we sure say nemre mu yi ubenya oba bia odo sa from secondary school a unni hwe
enye se wa bonyum bi na ahete uni bibia na obeso mu a ne papa yesikani obeware abeja ya ware abeye wo maame ayi ebi wo hosa say ho beye na kakra because Teresa dra oyi edede kire Charles no me ankasa eye me nwanwa eye me nwanwa wanyai ni muda because say ono nso do manko wo be fa no at 53 Teresa no nyini at 53 said they will see ni mu omu no we de be ya dem se dipa bebre be pese ombete ubeka se bibi na nyame hyehye bibi mo na ankoyi waye oba panyi ni ametumi aka ne se Charles emi se ekwan a Teresa papa efa so etua ne ticket ne scout de be she ni botom ni na niam se Teresa gina ye eye ne trip ne ho adwuma ma no no Ade bi hunia me aminim se me ka ubeka se na destiny bi wo ho but me hunia said ya Messi akano se eye nyankopon ne hyehyeye se enkwala yi behia because Charles edu baby no na odo no eya tra se onim no girlfriend keke because emra oti se Teresa yedna ma ware no me ne kasai aha sa period me no ne kasai na lumba no nya nware debi na lumba nware ye okay me ne kasai ma lumba bonyum mienu bia na miensa na se ekuti a odi eti papa no me refi wona wo be hu because yes. ebia sa bre na oyere ne ma ware Ghana for de no mu nim Teresa tepi no mu nim Teresa enti mra Charles started so obo ekuti anwom no me kotes ho e wo ne shop na test suti yes no se mama hwe ne oba ne yo anwom no na mse ada wabo obi din wo obi adin wo na se Teresa papa na de ne ma ware Teresa papa ne ma me na de ne ma ware o ye sure say na Teresa na idi omu bienu nya ni ho nti wo a wo hu wo mo no na ya ade anakoma dwoso ono so kasa se tete no maame ana papa de o ma ware a unia no ese se we develop love no and you be say love breed in the African pot ye de o ma ware a unia no ese se osum enti senia na oni papa no ekoso up and down a we be a shop a wo nyina ewo mu no me na ne yira ne yira a woni ne ekoba enti se odon ne de ho de na minim ne ye Teresa akomam aha but Charles boss anwom no a ase na ekuti ansem ewo mu no ekwa ni mu kakra ma papa no kra take some action bi ewo Teresa kuno no pacho ane ebetie nyom no but lumba frɛ no o te say the Teresa amaware a ofrɛ wo no na o kan bibi dia no kan ofrɛ me no se mama ne mati ni o na ya mpa and I'm saying Charles mako hu no wankasa oyedin na mse aden but wankahwe no sinti the Teresa amaware mambro ni de ne be amaware me say Teresa mame no ye kokokoko ti omo de Teresa amaware na me say ai but wankahwe bi wankahwe ti the next year am ti ane anwom no afede papa isa anwom no o de abona kutia asam na ewo mu ne say na no amete ye papa na ye de Teresa ma na ware na wanyi kakra na o ye panyi a wabobra e na onyi ka say wo si wo sika say wo suban ko ware dadaada akwa no ya this is Teresa obi ahu ne say oye usoul ankasa ana say de nefo mewafo ne wo mfem pade obi a say awedi Romeo and Juliet Romeo kopesika ba be ware na obeba na ye de na masikani contractor kesi aware waye shop amanu wo edwa kesi mu abranti also afina wo pe ba bia agina na say nwom no mu ana wo de ware ho befa na efri ho ne de em say after no na lumba so ware
afternoon Muana Lumba warrior after Shasi say or Bagana It is happening the end, no, my. There be no my no honor to turn your money, Papa Nessa. Now, Papa no take Saliga action, yet is all the Assembly crack or baby, say my ammonium nibium. Aye, pa or the court. As soon nipa and a manson or no to German, now what a Ghana, no, to Mano. No, the name more, but I was so bufua. Tia, I yajuma. Now, yes, 1995, 6, 7, Muho Babia, Sadi NBC, you know. Not as a papa no, asem no akwakodu babia. Area how wonoma obia monyom no. Na afi na bia ba afo no so boni kese. Ane. Na yase. Yase. Okobia na obia hyeda kobusa. Ano se samera na yeton cassette no. Enti kumasi jo abrosane so. Eno a. Ono so ho na ne shop wo. Ne shop no wo street na da body. Body. Echi ho no. Ho na Teresa store no wo. Nti ene e wopompo de obefa bia ye. Na ye bo. Tinka wo kanya kra de anka ma won koka ho asem kra. Esan say no kra. Say no kra. Nti me kai pa say one time me call ho na ohume no afa se ne wa hume. Papa na ne bufu kakra. Nti me na mse Teresa mpacho me kwachiri. Hey. Yeah. That is obi oben lumba bia kra on pese obeben. Na Teresa de me achia no se lumba ma mi ni ono ne bo ame papa ye de Charles Ekwabuchi. Ti afa chire de na so on me nya. Enye fine. Me fa ne se lumba started se oba Ghana ne se ne oba fie. Na brabo na nsesan se why brabo. Lumba no de otia. Oh, said the otia no tie. Na nitino atwa no ponko ana mo se dey. Kels no. Da bi na pampam no atwa no. Sro bi sa na ayese. Eno no de buy. Na ne ho aye fe. Ne kala ye kama. Eno de buy. Na me say we dey na champon style no bia. Na watwa no. Ai. Ena o se otonyum o stage so. Nti say the stage life no esesa. We said na ne ho face tie na o baji din no. Obi ho betima ba ho ma champo lumba me se me nya na me ware no. Said ma eya se na ma ne kwadwofo so. Enne ya ontia simple no. Ye wo ma o mo ware no wo makomom. Bebre me kai say the first legend night no. Me pie ho no. Ye pon ya me betra ase. Emma edi mechi obi ka kire me money pakredi because oye one of Ghana for ye maba wana ewo TV so. O se mama ka kire oba no de onware me just for 1 year o ja me krampe. Wow. Yes. Tina agrofo bebre obi a pese oware lumba. Tine ho ma de na do so enso ne yire ba akopɛ no a no tra ne ho. Se wa na no ne koba. Nti enye seze nyomtofo ye masem no na mammo mu na peno no de oye very sober boy just oye cratch eno ane panyi ba ko bi ye twetwe nkomo yi na me frefre bia se de be ya metimi abusa wo nsem bi yo se kwadwofo sutimi hye fie saa 8 months efie nko a ba bia islegon ha otie one ne yire ne mma no se obi wo hobi ane driver Charles wo dem nko aji se bia onya adwuma bia se so okoya na even ni show kra no obowie ye no ano ne birthday no kra oto ne nwum ni wie ya no ba mama me ko na me se okay nti okoja me kra nsa na me sorry akọ wow oda boko obetimi a fie sa na kese ne nwum no ana odwene ho se say the more oto no dwen abrabo mu no na lyrics no so eba na santini akora nti oto a onim ne oka sa wohwe nipa obro omudin wo ne nwum mu eda omasia se omonkoa kra na ebeye na yi anka omonko park so oh papa edi enti na otimi hia nipa bebre omudin ka ne ti mu sa ne wura mfiom ne mi uni se oye appreciative Mimi a teacher ni. The only thing I can say I menya o Charles the joy. The joy I had say teacher ni. Na de bia me te se oto nwom wo baby or ye stage of na mani agya na mi hu ni amenye. Enti enipa no a won ba na brabo mu no.
ni oyobi a ni wure mfiri asem ena okaso beda wasia obi obehia no bia onimu obebo nidi usia na chia no mame enra nko a empanifo a eba ena ne nansa ongo ba Charles Fee ona metewo ye police pani pa yes odu ha me chia me mama ni super osema me champo ena me sim pacho wow oso wa bodi sofo ajagraja aha one man no ndie ni din no ankomitri mu papa one no ne bae ne nansa me chewe o se ma me champon na me si wa bodi ni din o si de bia o si mi hia wa me na wase enti sa na Charity o ye very very appreciative ni obia oba na kwemu se na no a obia da wase de no ode to nyomo de enya ne ten kra wo ye de obebo di wo na okanso okafiri na komam wakoye nipa ide na edu baabi wobete nsem bi afa ne ho kwadwo frɛ o da kru bi ka asem bi a ofa ne sɛ aye ne ya wa wotumu sɛ asem we de ahye ne so ana sɛ de na wonim no ade be pa na wo hwɛ ana ha no fa Ghana fo ho o se Ghana fo keka nsem to no so enso mama wo de wunnim me enti me omka me nye comment kra me mfa nka asem esan sɛ nan asem bi baaya na trende wo Ghana ha pa nti ofrɛ me na me say Charles ne matini na me pese me kopacho o se o mama wo de ejai se ya nka ho asem no abewu ampa so wanya comment bia wo ne na nipa kro no keka no nti me so manka hwe yes onye o mo a wo kan na asem anu abeyi ha no na bi de onyi wa no kra onyi wa no nentiti nentia oyo baba okay nyane maame de tete no bisa sebe onyine no na be ma bia ni ho ne maame no a no nim no ono a no ne tena ya de besi se oba secondary school a maame ne titi ni mo remu a no de abetua kakran ene ke so de ye ne wa ye no nti oda boko on kasam e ma wo me challenge you Debbie sana Charles tie na no ne maame pen na sem bebre isan se obi a anka ene mo ayi a mo frɛ ne sɛ de be social media yi anka entokwa obeko no ne ka mo play back ama nkrofo atie sɛ ne okeka ye nie ene bibia sa ni ho obi anya bi ka Debbie ne nkrofo mom de ye no ena ye ka ye tie but ono de di quiet ankasa Lumba owu be mpredunsia ansa na owu emu dia he na wote ya na wo ya ade adi emu bia ni ho a megidi ye esan se me na mde ko hospital no enti na dia he a pacho se dia odi kan yare ya na we ye kase aha a kire die ai na ne odi kan wa yare ye ne die se ne ewo mu a obete yesi Lumba yare metete ni bebre but e bia ni ho ha me nyate wi am so mu bo a Charles onyangu ne mra nso ye nti wei na ekiki me fisa na mi okufoidua Saturday no mi sister ka ba bi ne ekoi ena the first person of friend me no na ye wa sorry dem ye kodi mi sister no 1 year nti ne ye wa sorry dem ena mi phone no friend nti bi hu ni pakro no na me ko outside no say mama what is oba na u me baba o say Lumba I'm sure one of these social media jargons ni bi anti we ja Charles de we so yensie ne da na say ampa mete afa mi kotena ase no course ne ba na eba until say nipa ba ko frɛ no se ma champo ye the letter official letter ba say Charles say we aka wo se enya no kore and they told me phone so hey no kwase munye ye kurekura me afere e kwadwo fusu enya wu obaka se die ntina obonyom mfie duasan bai otimi bonyom a di mfie duonunum a na okani wu asem wom obonyom bia na okra die ntia no die na ekoso na brabo se background no odi yaw
esan sebi na ohia wo mu kakra enso watumi dia fam na fe yare enya ne kwan for 10 years na o battle with different yare sa enti ono ankasa no na onyini hunni se obenyin sa me kai se ne birthday se me na metene nchen no muhu ye o so me nsa odni sa to me nsa chi no se mama men susu se me di 60 ti mama me di 60. Wow. And I'm saying, Charles, yes. Where the 60? Say, mama, sir, see, Nti where the mama, your birthday where the yenny 61 no. Na me who say me di 60. Ti anu di ebedi pa me si nya wotre. Me di ankasa. Nia, oni me kan wo. No unbelievable say no me di 60. believe o say mama nti me di 60. I'm say yes, where the 60? Ti na me wa ha no. Si where the me ni 61 no na me who say me di 6 tampa. Nti 61 yebedi. I'm just bedi fie ni bebre. Amen. Masi mama me das. Na wankasa ne nwom na obo bebrebe no, wo kan kire ne se de he na ope. Ono anim. Ankwa no ma me de me kraba fore. Me yeni ametu bibia, me mra no so ana me ko. Legend night no. On frame me ko stage na. Me kan bibi kakra. Efa na brabo. Me kasa wie ya ankwa no ma na bae. Esan se onye enipa odi kan a maboa no. E boa nkrofo papa. Bia em se da me wuo no e na ye be ka me nsem amamo. Ti me so me de me kra ba afore a onim se me ma me champo me de me kra ba afore. Ye ni ametumi Charles. Me mre no so na me ko. Watu ano. Nti me nwom ni nyina enwuma ye me da. I say number 1 in Akutia song is Daddy Lumba. I say obi di sika da obroni sa enyom no. I say eno na enyom bay. Obi di sika da sikasem. Aha, I say sikasem enana Lumba ede ebo Akutia no ba kono no oboto ato aso de. Aha, nti I say back papa ne bufu ye no. Nti I say be ma me do me ire o. Nansu minisi kenti obi di sika da broni enti saa nyom ne so ye bebo amamo messages na wo ha no e call 500 mean to me. Or say Obama, you are a very good interviewer, Debbie. The interviewee and so you're good. In fact, I'm highly inspired towards the conversation. Personal, I think this woman should be celebrated as well for grooming such a personality as Lumba. Deep in Mama Champon man's heart, I could feel that he wanted Lumba's success by any means possible. A standing ovation for you, Mama Champon. Thank you. Thank you very much. I say, I went to the same school, but I didn't meet him. He left before I went there jobbing, but I met his television. Minim the operator. Minim the operator say TV and I say Bibisa. Lumba when we are nom. When you are nom, minim Brempoma na minim Fosti na ne brother back so minim no. Omo ye 5 if my memory serves me right. Mama amesa ma. Aye. Omo ye 5. Ene mama ne bre ampa. Aye. Na Charles no onwo papa wu ntem. Aha. Nti na okọ worry biem no sign wo bi kan. No, wo mienu. Okay. Okay. Yeah. That's him and also the Abba. Or say good morning, Mama Champon. I am Emmanuel Dakwa from Koforidia. I know you. God richly bless you. Good heart. Also Nedia or the Abanono. Or say Uria Memfa ne contact Emma. Okay, I say me for contact man and I do the man. A lot of people are sending messages. No more Holland and a man for baby. I say thank you very much for bringing light to a true purpose in life here on earth. Mama Champon using the Lumba story. Mama Champon is a blessed person and this from Achimota Market. Say ene ote se Lumba ko wakata ne chikamao wa manabusu asema mpieda ne ma dia oji ye nyina na yire kura unhu ne mfonyi wo baabi
o free mu ya obeti ese no wo fa bi sisi ni we sisi o te a say na o feel as a true person in his life. Yeah, mo social media kuro yara ene de sa nsem no aba na me hu ne say Charles on pen ne ho asem ena se de ewuo ni si baaye no shoko obi a enti obi a hu ba bia onfa asem no emfa enti sa abusua pani de na okan no em so ode yaw ene kan na so se ne amo me kan Charles ni fie ho one na yire ne manko a ebi a hospital okwu ye ni nti ene ma news no spread fast sa nti ama papa no obi a ni kan amfa official information ye nyina yetete no framem aha fisa oni nabusua kama pa sene ma me wu ye deda no wo etimetim but ye kosie no wo omokrom okay ena ye san ebae oni wo me ye fine oni nabusua ye fine pa ti nia aba no minim nipa kra ko interview papa no questions obi sai ne nsemo a na ohia ne nia papa no so kan but wo nyina aba omo ha sese a amampanyifo akasa nipa bebre akasa amanfo ade omo kapa ne se Daddy Lumba ye de yentumi nya ne nkran we abusua asem ne mo adwenkyire mu no Daddy Lumba Kumasi force yefa messages omo de yefa ma de mro ni ameka ni se Daddy Lumba wa beye oman na wiasefo nyina elumba empanimfo saa bi na di kan ye wuwu a ye de womo ye wa ha ye ma won animonyam no na ye de na koto ba bi esese order na ni kromofo ana se ne nkrofo no so ehunu na the way a me hu ade no me kra maka o ba bi se Charles de ye ma no state burial anke be ye fine ne ye state burial no ha ne body ne de baby a esese ye de ne ko ne papa nua na ene nansa me ne papa de to ne ye ka se na kwadwo na ye no so mama no de ye ne aban ni ho hwe se ye be ye no nkran ha na mmomu ne body ne de me fry me okayo me fry de akodu baby esese order na wa ye hospital bi kura maye ti sa baby a wasi no hospital no ehwa ne ye kope baby ne ye kura no okay ne papa insia na mu ne katrem ewo nsuta ho okay enene na ansada papa ne ka asem ne kine enti minim se cha seye media me yam dia me nyabusuani na so ebia me ka bia wo beso mu dia ene enkra ha ya ne sese ye no na mu ye de ne body nako na me nuanum kumasefo ye betumi edina daduanan no ewo ho ti ye sie wi ansa na ye dia daduanan na ye dia daduanan no so ata so wo ho na kumasefo nso so ya ye hye ye hye wo mu ade na obeka kire Ghana fo nyina se abranti a nyamede ne cheye de ne fa wonso so ama ne obeye obi ade no wo free mu ade na obeka ade ato Ghana fo ne obi a wo hwe bia anim abrade nkomo ne ba na wie medase ni edika mepese meda ewuranom enan biase meda wangase pa special na dano ne birthday no ba kupedi no boy a na netwum Embra mede Charles call Focus Hospital hono. Na sika no mbo di ne na sunye. Sika kakraka pa. Na teacher ni samena me wo presec. Nti omuka na mesio administrator no ni me gina baby. No say na madam say obi guarantee. Na me say me amene guarantee o say garanta no me a mo fa menyo. Na mo bewie bibia no sika no enye problem. Okay. Enti Daddy Lumba ne birthday no obo na netwum abaso ho se mede ne kwa no na gina mu etua eka no but enye na netwum nko a despite okay eye kwa me despite peace papa yi otua bi afei nana ya okisi oye achempem hene ewo Asante Achim nkro no baako okay otua bi
ena Franco Pat okay say nipa nine womo na Charles hospital bill omjirem ituai nti ena mete ha me so me da won ase say won ama manim enwu ase say mano mafmafo amekoye say yemfa menya garanta asika kakraka no kra na me hunu bida won ama me hu bibia mem na etuaka no ansa na kire kampon bu baby ayi ni free hospital no onu na man baby tra kire say almost kra kolai kama say ne we free mu a me so me di nyankopon di dam ase sonko oda am ase de ne me so me te ha me dam ase me da me nuanu ma teacher fo nyina ase ye say teacher fo ye reward wo heaven me dem nim say heaven ho me do dada he said the joy keke cry Charles emame no eno nko a esom mebo na ne make atwa to ni say onipa wu a ya na chiri nsem no edoso na bebre no a ya na eye papa no nanso ye titi nsem bebre mesra mo amowa bibia ka efa chase ho a woni mo ani ni yie no abusua wo ho me pam chew momre abusua ho na ne amobeka bia no ne eseso amode to ho ema yie no amode beto ho pepepe mesra mo na me da obia se empa bo ambo ma chas a wotumi trans yo se ma me champo na menso me di 60 no na chese eye ahoho asem me da obia se papa Ghana for so edawase anopei mama champon ewo ensemu a woso waka ene de ode eboa eye yenyina ye legend wa boa obia wona brabom sikam emotions life ene bibia eno so ebeto aso sa de akose I can see she has a golden heart. This woman is lovely to listen to. Candyman, DJ Candyman, yo, yeah, that's it. And no pain so, nyom ne nema ye shishen komo yiga ye di kure nyina no, yankasa ye DJ, sack, no, ena anopay, ono ede mama champon, baye, ono so lumba, prekope ni bibia, osema we champon, you are a golden woman. God richly bless you, give you long life for you to bring up more mentors. With free pious anagla Nedian no say I'm filled with tears this morning, but I'm unable to fall them. Nese Lumba enyom na watro diaba Francis Jackson ahiagle Teshinungwa Guinness Junction messages no mean to me fa hima we je ebraso ye ne mama e champon na Mrs. a champon. We could have gone on for 3 hours and somewhere what Lumba life muni nyina na obeka, but all the important ones me sure say yate break kono so no ye because we are celebrating mama champion so e dey atoaso and pay enti nyame adomo ye be san ne mo ahia na ye nua nana asamwa ene ye birthday o se ne nyompa ye sika ebi efi lumba nyoma san ye Dr. Kwakuotin ni favorite no ankasa nana asamwa enti ura Vincent Opare the chief executive NFA so Dr. Kwakuotin omunyina se emfa emma nana asamwa na your birthday happy birthday enko emma nana asamwa jamfi o se ono so de lumba nyom no anti ye tuto ne makopem se Charles na ankasa da empanyufo di date beba no ochina na ye the vigil no nemo schools omo Ghana omo start hodi omo vigil nra me hu New York for flyer me hu Holland for flyer Amsterdam Rotterdam me hu omo ye omo de Denver Colorado omo ye omo de omo square bi New York de no Kwame Mickey mo edi achire na afi so Mr. CNN mo omo Germany yes omo ye omo de baako e wo Berlin ebi ukoso wo Hamburg Ghana for no mo ho no mo hia omo wo countries ni nyina chese London for there ombese high commission crowd omo ho jim onkro ni nyina obi e hodi vigila omo de ma Daddy Lumba omo se omo twen ayida no na omo timi ayede omo beye enti Charles de obo afode kwa no ma ne breso ye no wakọ ne kama